ballar sürülüklüklerini tanıtılıp aldık. Annemesi öykücülükte faydalanma ilişkin yaşayıp hiç alışverasınlar. Kim cesberet? Firdevs yaşamasın mı? Niye? Oradan tulayında korkutmasın. Almak geldi cazayı. Mayki satasından öpürmesi biz büro ser hoşeke. Cazayı son ciddi aşağı. O aş. Birinci cazdanı tuğra o şoğlanacak. 33 sayfalar kadar. Son ciddi aşağı. Nagem o ilk okuşağa membereyin. Arkene formulanlar ayağına çevirip topladırdı. Bunlar ösümlüktün maylar olup ikiye bölünür. Bu balık maylarına sürüklü. Kalan böl, katı olur. Alen ösümlük mayından, cağızgana kokos mayında katı olur. Kalanların tıpkı sürüklü. Katı mayı kaysi egzattan alınады. Mınake жол тұрат. Katı maydı balдар 2 жол менен алып атышат. Азыр силер katı maylar сатып алып атасыңар да. Ошондо биринчисин карасаңар сияринки сатасынан алынып атат, а экинчисин карасаңар майдан алынып атат. Силер бүгүн практикалык иштен майдан жасайсыңар. Бул натуралдык май. Бир нече группага бөлүп койдум мен силерди. Самында амында 70 граммга katı майга 30 грамм суюк майды коштук болот деди. Мына эмнелерден чекин айтасыңар. Сондан натрий оошколторун алдык. Бул щелочь. Щелочьмун иштеринде аябай зарыл иштеш керек. Ошондуктан перчатка менен, бет калпы менен жана очки менен иштеш керек. Mustafa'sına Bursa'da sular tüyecek tasarı başta yapıyoruz. Suюк майды алдык. Катуу майды биз болсо тараза менен ичип алабыз. Суюк майды болсо мензурка менен ичип алып Başta yapıyoruz. Жана ошол эки самынды, ошол эки майды кошуп, катуу самынды алууга мүмкүн болот. Температурасы 90-60 градус ичте болуш керек. Жакшы аралаш үчүн жана экөөнүн айырмасы 10 градус болуш керек. Тура. Ушул расчетты сен өзүң контролдосуң, э? Сен колуңарда эмнелер бар? Эмнемен текшерип калсаң? Температура 60'dan aşkın çok olur. Öcür koyalım. Cep tutrayı var. 60 gradus olsa cebet kısa. 60 cepler alsa hiç nesi olur. 65 kere. 35'ten жоғары болса da жетişir. Cümle katma desin. Başta. İşte kavuşu dayar eken. 45. Kimler aytasın abi? Niçin bu cebde dayarlasa olmayı? Ayda olmayı. Qo'shimcha ziyon bo'ladi. Davlat qonunlardan kelganlar olsalar, jazolatlar uchun o'sha barni istiqbollar. Passamni уже amalga boshlaydi. Janob ereje bilan tushunib, anda qilaydi. Maylarni adı sakatlı bir şey. Sizin bir kadın koşuyorsunuz. 100% суюк майды кошулгон сен алышпай калган. Suюк mayından жасалган сымдар üçüncü gruppa. Бул биз жакта 50% суу май жана 50% катуу майды колдонуп өткөрөбүз. Bu yerdeki gruppa 50-50 kılgan. Bir gruppa koyun mayı bu su maydan 100%, da bu gruppa 50% bilen algan. Azir'in kanday sapatta samında jasagan tekşerişti. Bunday gümüş kılağız. Orada koldan mıdırı var. Samın alt geldiğinde özleri jasagan samından salıştılar. Bu gruppanın gümüşü. Asler bolsa özüngөр jasagan jumuştu başlaysınlar. Sizler bolsa jana ele samındı alasınlar. Azir üçüncü deneyimde başlayın. Birinci görüntüden duruyorsa.
göz açkan gerek olsun. Bana bir ele kanaldan göstereceğim. İlk gün böyle yüklüyorsun öyle. Demir kanıtı şunları görmesin. Şuradan sıvamda çünkü mayla karıştırma kanal mayın göstereceğim bana. Çok maylaştı. Görmeyin mi? Сразу қойсаң. Жақсы көрген жоқ, жақсы майнаған жоқсың. Ошо шерсти майнап жүргенде шерсти көрөдү. Kanıtına gel. Bunlar da çökmeye düştü. Sevgiler biraz düşükse de. Onlar eksperimentiler жақсы порошок менен иштешмек. Бирок порошок менен эки саатта деле иштеди. Биз бүгүн чөкмөгө түшүп калбадыбы металл. Андай чөкмөгө түшпөйт порошок менен иштегенде. Кандай суу жанагындай чөкмөгө түшүп калат. А экинчиден жууп калсаңар самын менен жууп ашыңар керек. Андай Şılış çörede kulaş kança olur? 7'den çoğun bu içine? Çoğun olur. Turayda da çoğun olur. Şılıştı çörede çoğun bolğan uçurda bular uşo materialды yirip жаман болуп калат. Шес буюмдарды агар колдон баштаган. Мында сабак бүтүп атат, үй тапшырманы алабыз. Силер менен бүгүн самындын бир нече рецепттерин жасадык. Бул жерде 50%, 50%, 70%, 30%, ана 100% май менен жасадылар. Senin maksatına tapşırma. Bağların birisi, bir bağlamının bazı kança sorun olur. Şunu esetletiyorsun. Matematik rasyotluklara ben yüge kaldırdım. Kalan sanımlar жақсы egilip olur. Önce bağlanan bağlar boyunca ben tuğluk ödömen aktarman yok mu da sonra sanımın bir Самын алыш үчүн каустикалык сода керек. Каустикалык сода бул щелочь. Щелочь менен иштегенде аябай осторожно иштеш керек, анткени бул колду күйгүзүп салат. Ошон үчүн перчатка менен иштейбиз. Например, щелочный суга эриткенде кошумча газдар бөлүнүп чыгат. Ал эми дем алуу органдарына зыян болгондуктан очки жана респиратор кийип иштөө зарыл. Натриевый щелочный суда эриткенде муздак суу ваннасына салып даярдайбыз. Себеби экзотермалдык реакция жүрүп катуу ысып кетет. Щелочты эритиш үчүн биз дистилленген сууну алабыз. Ал дистилленген сууну мензурка менен ичине алабыз. Эгерде дистилленген суу жок болсо, алдын ала суу ысытылса болот. Биз болсо дүкөндүн жана өзүбүз жасаган самындын сапатын текшерип көрдүк. Бул жерде щелочь фенолфталинди кошуп, щелочтуу чөйрөнүп экенин алып, жана барий хлоридин кошуп, катуу самынды алдык. Биз деген самынды алыш үчүн биз деген тоң майды жана суу майды жана андан да тышкары биз суу жана щелочту колдонобуз. Катуу май бул стеарин кислотасы, ал эми суюк май бул алин кислотасынан пайда болгон татаал эфирлер жана катуу самынды алыш үчүн биз ушул эки майды колдонобуз. Биз бул даяр болгон май аралашмасына щелочтун эритмесин коштук. Андан соң миксер менен 3 мүнөттө аралаштырып, андан кийин бул самын жагымдуу жут болуш үчүн биз бул лаванда эфирин коштук. Андан кийин бул колго жагымдуу колдонгонго ыңгайлуу үчүн глицеринди коштук. Андан соң 7 мүнөт аралаштырып, муну аралаштырдык. Ушунун жыйынтыгы ушундай самынды алдык. Аралаштырып жатканда самындын жыты келгенде ошондо биз процессти токтотобуз. Жалпысынан ушул процесске 10 мүнөт кетет. Биз жасаган самыныбызды уже идиштерге салып, озун жаап, анан караңгы жерге коюп коебуз. Ал жерде ал болсо бир жумадан отургай 1 айга чейин туруш керек. Ошондо самын даяр болот. Азыр самындын сапатын текшерүү үчүн өтүш кездемени кирдетип барабыз. Кездеме катары жүн, бакта жана синтетиканы алдык. Биз уже жүрүп бүттүк. Негизи самынын сапаты жакшы болуп турат, анткени жана бул жүн аябай эле кетип болчу.